Right. Good afternoon. Muthikiriria wa kameme kayuka muingi ni mitambo-ini ya kameme kayuka muingi tugithio na mbere na gucanjamuka ari ithaa ria muthia tugicanjamuka no cio etagwo Alex Karani rwimbo rwetagwo Jesu mutharaba wakwa na rwimbo ru ni ruo rugututwara riu uguo tuhorerete nginya turiria irio cia kiroho cihandite wega thaa 7:20 njitagwo Wanjiku wakago. Yes, na nigetwo chef Gathemba the team master. Wewe na nigetwa Wakirumba. Ajikwa kinyire. Ajikwa kinyire tena okire. Neni ndena inywe. Very very smart. Wewe. Very smart mama we. Me una kienyo. Edwa dige shara igate mwena uniform ya forward sako. Hey. Agwa hira ni akinyirirwo. Aratu ori ndirikaga. Yes. Ndiambaga gutumira anko message. Ngamuria atiriri. Mama guo. Anko rucio bangite atia. No ni ndirahota kumwona kamera-ini. Tukihana tando mena kaundu after this. Ndimwirire muhiana. Etuhiana. Na umenya wakagwa machete ngina cutex ya maguru. Irenda itherũ thutha. Ehana nguo eno. Aturore atuhana. Kamera-ini. Ege nimwoni na thimu yakwa ya muhiana. Mwenje describe munakaje. Very smart. Hana tatongiuga atiriri. We are from Kameme and we have a song. Hana kwa ya SDA. Sisi kutoka Kameme. Mimi naitwa Anko na mimi naitwa Wanjiku. Tuko na shairi inaitwa Igogo. Mafara. Hana mawawa. Shairi. Tigana afu to hana nie girini ona kabengere white Mani. Na manya twarirwo ati rucio muka mwe smart oguo. No ramwirire. Mukuru. Mukuru. Sawa. Last time ndogire retwa riu ri sawa. Ndoitakirire. Twarirwo no. Mukuru. Ore ruta stress na ni ndo oria muhiana. Ege ngwire. Umothe mundu ri ahiteire ngiukira akipole. Ndigacokera ringi. Ati mukorora iria. Muke mwe smart. Na inyo muramenya atia. Amundu aigira wardrobe yake. Kumbe sade vest sitone cia girini. Ni murendera mutwara Karen. Yeah. Ndirio na ndo acio barathi gutugurira ranjiri. Owithe ruraya. Lakini anko ndore na gasati kange. Wezi tisha raida. Shati. Jere muracie guku wi. Aja na ndeheire sati no kaya rakioneka. Oh, he's here. Muracie is here. Oh. He came back like 3 days ago. He came on Sunday. Ni ndiakeba guki kundaga. Ndiraoneka ajira na ndeheire sati. Ndari handu hakuhi uguo atomane na raida. No kwenda raida. Muracie akone uraji. Uria wetagia online. Ni ndareheirwo ni actually mufuto uyu no nenda mufuto mweru. Na sati no ndeciria sati iyo ri. Ngate go tukuone tutirakuona kamera. Tuthiaga dinner rim. Yes. Matsa menwea. No marahire mufuto maigua ni ndiragiborirwo me haria kiria tawo. Na flax ndange gutumira kindu. Na flax ndogitumane kindu. Sati mbio mbio. T-shirt ya hoiti basi. Toigera gwa ndio no makuri wote. Kekwaya. Kwa mistress na kwa master. Atumura keje ta mukuru. Meni. Mukuru atwira twiharirie. Na no he kaundu mwirega gugika Boulevard tuthiete micemania koguo ndireciria umuthi ni tugukira uhoro ucio Tuko behave ga tugwika tuiturite. Yes. Na hetha rukure ona ciagiuka. Turathi lunch. Yeah. Tuga tukirie twambe turie. Tugiage gucambithie. Tondu ni murakiririkana wega ta wega mwena wa Wanjiku wakago.
bururi gwatuika kwina anko anti na mukuru ati oro ni ndirarega no reke mukuru ambia hene cia haria mucemanio twathire mukuru gucemania na client wetagwo Jama supermarket nigetha turore kana nituguthi kuruguria supermarket ya Onjeru kuria Naikuru mucio wa Naikuru reke njuge ni twanyitirwo ni kieha twitageni aria mathite kundu kuu tondu twakinya ni twakorire ratasho itu a Naikuru riu ndi ha mwena-ini wa Njorua ya Kothi na twakinya Kienyu ni etire irio na metha yothe gutiri mundu wetete irio andu manyuaga na nini ndi mukui na ageni cio komumite o Karau to ni mari branch ingi Karau ageni cio ndahetwo ni mundu gwitwo Mr. Wareire twakinya itura riu ria Boulevard ni twari na Stacy na Kienyu ni twari na auntie na uncle na Johnson wa marketing agikora thuri mariega muno a Maiko a Kenyara a Ibra a Derito othe na tukigeithania tugika introduction Kienyu ni etirie irio na rora ria tokoro maranyua mai agetia plata ya nyama choma kilo 2 kima yaregetwo ta party koyuka gima 49 ohoro na nduri hau muthikiriria mwende ni ndirenda kwaria ndita Njorua ya Kothi irio citiahoeirwo ni ngiuga ndikota kuria mathaa mako ni mafai ni mandu arumire kindu hau ni igana kwa igana ni ndahenania anti aza mukuru tuyon riu irio ni cianjirie gukirio dada Sara uyu wetagwo Stacy jajaria hau dada ale atakariko dada ni ekirire kirumagi thani-ini na tuheo right of reply patiko igire cia ngima agikira patiko igire Johnson ni ekirire na agikira patiko 4 Kienyu ni ekirire na patiko icio ingi ciothe ciatigarite muthikaririe mwende na mwiroreri witu hau hatire na thina ona uniform yo muthi ndiri na thina ta Kienyu ria aharurukirie icio ninasikia njaa ndatarire client kana rihe advert kana rihe promo kana rihe classified kana rihe action station arikia kimera ni mukwenda tuhurwo mbica reke njuge horo cio ni wakieha na ni uhutitie muno ni ndirenda kumuhoya ageni cio turathi kuna mumite ruraya na urio utwitete tagwo Terry wa Prime Bank ni munene muno kundu kuu ni oikaine muno no nyende gathemba ungunye kuteithie menu turagithie mikawe no iri Facebook no nyende na gitio wehura na gatauro karia ka mai utige gukarora uria karia kana wambe wero amonde huraga karora kana ukaiya uno uri cokera ni urora tuoko tu twaku na kana itebae gaku ne gatherukaga uzamuka ya kaigoya na gatia please wambe withambe bathroom ucoke ruoka wihure na gatauro gaka kahiu na riu mugicoke mugitie gia kuria na gia kunywa mwana muri indari thina thina ni muharurukirie murire na kwario wina irio kanua nadhani hapo kwa advert itawasu ulisema head yo director riu muthe bisha no ithuke kuri ona tutire na thina na bisha no ithuke muno kuringana na uguo muhiana kwa master na kwa mistress tondu no akose jia asa baby T horera na frax kana matsa madu manene shati tu matsa ko rore krede ke please kegwire ona thena ti kuhanania na ni kuhanania girini kafegiuma white girini hana couples mistaki tare guoko kabisa hana couples girini hada ando turathi gucemania na wage ona umena girini tahota gukinya ku mabi kuhura honi tukorete ona ke na girini honi huone ya mwana
No seriously tugihana ni atia green. Ndamura muyana ku FM. Ladies and gentlemen, in front of you is Auntie and Uncle ready to recite a poem entitled Far Magawa Green. Anywho, no story ni ori na ni rukira kiangenirie haria athuri acio maumite kuria Nyandarua a jamaa. Yes. Tokorire mari ingi biu. Na Stacy ucokerio Stacy uhoro uyu twamona me haraihu ri augire he amai kuire ginya customers ao Kai. Let's go there. athomete ginya customer takuwa ginya customer tere mwire muthoni mwe sawa Ala dukai na traffic. Nyandarua itu de kautere muno. mathomete director ICT eri mundu wa kwandika sekio eri Mundu wa branding umwe importer ihanaine importer customer nayo moigire mathoma na jaki. Auntie wa mafabu. Eka wado twamenyire gaku. na muthuri ucio mathoma na jakire muri yangu miaka O jaki ni aithara. Eka wado twamenyire tutaroi. jakire kira foundation muno Ando oirete muthuri ucio na mburu wa macua na rika mahanaine biu Arona broma zwa aragunwo ni guthie tizi arotari Tereke iturute wira uria tureire guku no ti master ni urerwo ni ngoni wa thuita ndimo mai macio ma ndimo ndogetie toti Timukona ingine. ni magwetha muno Tage mai onyuete. no turi heo mai mandimu makorwo me maguthambia moko kau turagithie riu maundu macio ma the hub na kau bistro Stenmark riu ngoni ni arahoya mai mandimu ndikanywe mai magimo ona tiga mkunywa muno ta gwitia toti wikongerere ati maya moka wega na toti mundu ndagiasi ati kai mwandairi tu toti ndo atera inywe ndaiza makindu niki mai maya mandimu wanengerwo ni maguthambia moko so ngoni wa thuita is a concerned citizen ni undu wa maundu ma boy child. Thank you so much Baba Thuita. Hey, heads up ni undu ngikorwo ndi tayari ndi haririirie ebungo ningi online wana magogo bila wanaka bila wamemacha Anga una hata vest ukiruta. okay karirio oguo ta wa igoko Kiruta ti wala vest. kwa ndo heo plug uri dressaga ngoni Oero ndoge igora jati muno ajua maga kifuira gata Kana wewe uthie haria. ngoni arigaterere timoyera kwa atuari ile ya kotu Asacio mekira gapapu. baracenjirie baigera thirikari ile Sio ni apapu. na no Stacy ya undu hana atumia western Omuli waze Mi jokes ya tribalism ni kwenda. Amotige atiga kwa atuari yako tuwe mocoka mwamatithirio tu microphone anti ayo kaspoji karedi ayo kauda na nigetha tuoneke wega turi airu oi guys Ni ndamba hukurira thimu hwaini. Uria rucio urabanga atia? Mary Waweru araiga wakiekwa kwa tea plantation watapotelea huko ndani. Ndio no matue Stacy mwene izani Stacy tawerehere biru Guys mukaririka ni ndere mwana mwithimbe unjithi itari oru na mundu.
protect. Please. No more smart. Thank you. Unajua sasa tupange deal. Yes. Ni ndi mundu wa gufangithia ndu deal. Kiundu riu gitari gia gucina. Unajua siwezi choma. Twakinya haria tondu ndio matiramumenya ri muthi munyitanite guoko. Nau. Nanko. Niki. Rega andu makiona tiriri. No rega thona ko hana kindu kirauma no tuheo ta kapu. Tweke atiriri. O mundu aingira kivi yake. Tucetane haria turathie guikara. Tuke muikaranie. Ogukora itigarite haria ithueri. Aiganirwo nyue mai mandimu. Na ikarete nani. Ngwero suambie bwanako. Tiambia mzee hiyo atukunywi. Ambia bwanako a behave. Asa. Na gatauro kau kare ka patiko thiguci marare tu patiko gagekirwo mai gakaimba. Ndonire gathemba rehura na kothio acoka kahura kirathu. Ambia daga. Yo anda kuire tumwe tuimbite. Tokuhura nginya dashboard ya ngari. Aria biru. Ndoro wali. Tweke atiriri. Tureke kuheria bile tucoke umuthi bado turi ona kiuria kia muthenya wa umuthi. Ngai iyo tiyo itagwo podcast kana itagwo Veiro. Podcast itona ndiramethera nginya sponsors. Ndiriragia. Ndiragia ndiraria na Tom. No tukianjirie podcast. Ereto podcast. Podcast tutina meka. Riu igethira ri nikoragwo na kiuria. Right, mitambo-ini ya kameme kayuka muingi tugithie na mbere na gucanjamuka tukihorera guo turi irio cia kiroho ona pasini ya kinya na nie njitagwo Wanjiku Wakago na nie njitagwo Chef Gathemba goti banda na riu ri njitagwo ati BabyTop BabyTop kira ngenia ri ngoni ti mundu mwega nyakwenda arorwo tondu agweta kontu nake ri mutungatiriru okaia na riu leo mothe gutire mundu urahonoka egirite ta kwaya biu ya kotu Pasa kagoti kau ke iguru mundu wo ri kuri araguri ana gatombu kau ke iguru kana biu atumia acio akotu kwaya Emuthi ni kuinganire rike guthira wone ti kwega mundu ri atanahoya umuthi ahoyage sorry darite papa ezire umuthi Ngai ni andeithirie ndece tiriri tata wa mahumbiri uka ona ni wathukia biu ni horohio horo ingera horu hena kotu very nice. It's very nice. Kotu is very powerful. Iruaga na uhoro wa andu aria marahinyiriria andu a wira. Ohana ta muoka na gibathi. Mwikirire irwimbo. Mutungatiri wakwa. Hei kamweke hoi thake ndigatigwo ni gibathi. Okay, no second ndari akotu muhe irwimbo ani ona ndikwenda horo wa nyamu icio mote ciete ki Podstar ekeno itu tumitage Podstar to ni aregire gukurekia Podstar oni podcast ni podcast no tondu riu we ugaga Podstar ekatumite Podstar anti wakotu oka eke eto ndure Karibu. Ru ni rwimbo ruthaka muno rwa Shiro Ann na rwitagwo ndukanandiganirie collection thaka muno tuhetwo ni awa one and only mukoro witu haha uguo ni abangaga na gospel. It's a very powerful song. It's very beautiful when you want to pray and just thank God. Ona korodo nshugo cia kwira Ngai. I listen to that song and it's so powerful. Ko mukoro ndaragwithia jeshi. Mukoro euro rwana ruo gukio ria njoyaga icio ingi wanyonia. Very good. Yes. It's a very nice song. Thank you so much. Amen. Pastor Beth. Yes. Bwana asifiwe. Nona rero no ara gucokia oro cio na ne tonini.
Mwana ukwenda gathina. Ukwenda wehere. Tutigwo nawe. Ndikamuhe rutha. Twariekire last Wednesday. Tondu riri. Nguo ĩno ndonio nginya kuria yumite. Ngarigwo gwika atia na kotundikirira kimera. Kirira uguo. No kotuti njoru. Itetagira andu. We ni mtetezi wa wanyonge. Serious. Ti ate ne gurufu njoru asa. Kotu ne top. Ni sawa. Ndogoragio ni uri. Ndiko gwĩrutanĩirie. No ragutumeire. Ni Karo. No Karo. Ni Karo. Ena mundu kotu. Ena besti wara promote kotu. Ama tumeire mbica yako kumena ndacona kama hii. Ona Stacy we gathina seriously. But you look very beautiful. Ocio wajirio ni ngoni. Na ngoni ni mahuranaga na ithaa riri mauga ni turi a mathaa mao ndaika 5 ria cia thaa 8. Koguo hena andu aria mena andu marihitwo ni mbara. Okay, ni gikundi kiho kia Wima Fest. Na ithuĩ gikundi kiu no sawa. Ina thina tukuhunjia na nguo cia kotu. Tondu ni nyamure. Amen. Amen. No ndungi kabisa. Thank you. Karibu sana. Yes. Nikucoka raini-inĩ. Inyuĩ mũthikĩrĩria. Coka raini-inĩ.